Hallo julle, ons is by toneel 36 tot 40 van Paljas. Onthou asseblief om die drama eers te lees, anders sal jy nie alles verstaan nie. Ons kan nie elke reeltjie verduidelik in hierdie les nie. Maar as jy dit gelees het, dan sal jy dit baie makliker verstaan. As ons kyk na hierdie opsomming van wat hier gebeur het, Willem en Katrien, Willem het binnengekom met 'n tekening wat hy van die nar gemaak het. En Katrien prys vir Willem. He praise him, nee, she praise him. En sy sê dit lyk asof die sirkus hom aangesteek het. Hy vra vir sy ma met baie min woorde dat sy ook vir hom so Hansworst uitrusting moet maak. He want the same clown outfit as Manuel. Because remember now, Manuel was the one who changed his life. Nee, wat hom laat lag het. Waarom dink jy wil Willem 'n Hansworst uitrusting hê? Want hy wil soos Manuel wees. He wants to be like Manuel. As ons kyk na die volgende opsomming, die McDonald gesin is 'n tipiese toneel van 'n gelukkige gesin. Nou, right in the beginning, kan jy onthou, hulle was baie ongelukkig geweest, maar hierdie is rustig besig. Everybody is busy with his own things. Hendrik is besig by die windpomp, en Emma probeer klavier speel, en Katrien is besig met Willem se pak, dis die Hansworst uitrusting, nee, the clown outfit. Willem en Manuel sit in die veld, en Manuel vra vir Willem of Katrien nie agterdogtig is, oor al die kos wat hy aandra, en Willem sê, ek sê net, ek voer 'n hasie, I feed a rabbit. Dit was sy eerste sin. Can you remember what was his first word? It was Manuel. Maar sy eerste sin, his first sentence was, ek sê ek voer 'n haas. En Manuel maak asof hy 'n haas is. En waarom maak Manuel asof hy 'n haas is? Want Emma en die ander dink, hy voer 'n haas in die skuur. Nee, so he pretend that he's a rabbit. En onthou, hy is baie ook lief vir diere en hy maak hulle na, he imitate the animals. Manuel en Willem speel in die veld en Willem, hulle hop soos hasies rond, hulle verander hulle klere, hulle speel met vleers is kites, en later speel Willem met die concertina, the accordion, en die motor is op pad na die McDonald's huis. Who do you think, who's this car? You should know, want jy moes het gelees het. Ons kyk, waarom dink jy is die dominee, the minister? Hy is op pad na die McDonald's se huis toe. Hy is aangesê met hulle te kom praat oor hierdie duivelse aanbidding. This devil worshipping. Now remember the people from town, hulle het geskinder, en het gesê, daar gaan baie bose goed, evil things happen there, and the minister must just go and have a look and see what's going on. Die dominee waarsku nou vir Hendrik. He warned Hendrik, nee, hy het hom gewaarsku teen die bose magte, all these evil powers. Hy sê satanisme is oral aktief. Hy noem dit wat die polisie in die skuur waargeneem het, en hy sê hulle polisie, die huis is vol kwaad, nydigheid en opgekropte woede. Hy sê hulle huis is vol lelike goed, all negative things, en hy sal bid vir die gesin, he will pray for the family. Hendrik sê hulle ongereelde kerkgang is om die dominee net besoek aflê as hy wil geld kollekteer. It's because the minister only visit them when he needs money. Collect money. Katrien sê dat hulle eenvoudige arme mense is. They are simple, poor people. Hulle het ook foute, they have their mistakes, hulle sukkel om 'n bestaan te maak, en hulle voel ook soms alleen en hartseer. Other people, the people from town, they must observe them as normal people with emotions. Sometimes they also feel alone and heartsore. They have the same emotions than anybody else. They're not different. They're just human beings. Soms is hulle bly oor iets, en soms is hulle bang. Sometimes they're scared and sometimes they're happy. Sy sê sy weet niks van hulle nie. As die dominee vir hulle bid, dan sal sy vir hom ook bid. She will pray for the minister as well. Willem het nie hy het afgeluister, so he heard every single word, nee. Volgens Hendrik sien hulle net soms die predikant. The minister is a predikant, or also in Afrikaans you can say the dominee. Wanneer kom die dominee besoek aflê, volgens according to Hendrik, net as hy geld wil collect money for the church. Wat sê Katrien aan die dominee? Om hom te laat verstaan dat hulle gewone mense is. Normal human beings. Hulle voel soms alleen, hulle is eensaam, en het toon dieselfde, the spelling is like that,
dieselfde. The I before the E, emotions like normal human beings. Okay, let's look at the next summary of the next scene. Willem wil by Manuel weet of het sonde is. Is dit 'n sin? Sonde is sin om op mure en op jou gesig te teken. En hy vra of hy Willem se fiets kan leen sodat hy Sondag kan kerk toe gaan. Now Manuel is on his way to church. Die nar stap by die kerk in en hy sit right at the back of the church that Sunday. Die dominee het die ouderling gevra om die grapmaker te verwyder. He asked the elder people, please remove Manuel there at the back of the church. En Manuel het geweier, he refused, om die kerk te verlaat, maar Manuel herken Jan Mol en hy spring op en hy vlug by die kerk uit. Die man storm agterna. They are totally confused. What happened now? Manuel jaag op sy fiets weg, hy klouter in 'n boom en hy sien hoe almal onder hom verby jaag. He's high up in the tree and he see everybody is looking for him. Hoekom vra Willem aan die nar of het sonde is om op die mure te teken? That's the two questions I extract from this scene. Hy het gehoor waaroor die groot mense praat. They talk about evil things and that the family and the house is full of evil things and he just want to make sure. Waarom word daar na die ouderling en die diakens as swart geklede kraaie verwys? They all dressed in black those days. They had to dress in black and kraaie can also refer to trouble, nee, as jy 'n kraai hoor, dan kan dit ook wys dat daar moeilikheid op pad is, verwys toe hulle agter. Nou, the question is, waarom word dan na ouderlinge en diakens as swart geklede kraaie verwys, toe hulle agter Manuel aanstorm nadat hy uit die kerk gevlug en op Willem se fietsstraat afgejaag het. Hulle probeer hom vang, en kraaie vang gewoonlik kuikens en lammertjies, innocent animals, nee. Hy vang die onskuldiges. En Manuel is ook onskuldig, but they all dressed in black, think they are better than other human beings. And that's also a lesson or a message that we can take with us. The way you dress, the way you perform in church, it doesn't tell what you as a human being is. No, everybody. As Katrien said, the previous scene, we are all normal people. We all have emotions. The way we look, and although we're simple and poor, we are people with emotions. Nou goed, ons gaan net nou aan, of julle kan nou kyk na die volgende tonele. En as julle iets nie verstaan nie, gaan weer deur die tonele, kyk weer hierna, en baie belangrik is, lees die inhoud van die drama. Tot die volgende keer.